Haris and Marlin, Veronica De Leon, Eddie and Rosario Gilas, Robin and Chit Angeles, Neddy Macalino, Ansley and Lea Gonzalez, Kate and Lerma Gilas, BJ and Fatima Dolly Manlutak, Jay and Chi Careon, Vanji Manlutak, Rebecca and Fernando, Maris and Joel Malit, Vanessa and Clyde, Christina and Fernan, Louie and Katrina Castro, Gueco Josebate and Satomanco family, Christopher Justimbate, Mary Ann Castro, Rosario Gasa, Edgardo Edwin Roel, Renato Gasa, Edna Acampo, Corazon Macurut, Marilon Abuda, Gil and Malon de los Santos sisters, Luis Manuel and Glenn Marie Ledesma, Gil Kevin and Marta Shelo de los Santos, Gil Luis, Vianney and Bianca de los Santos, Shane Torres and Nisha Mariel Rodriguez, Kenneth and Kirby Mendoza, Corazon Vincent and Joaquin Morales, Corazon and Susette Fernando, para king birthday ng Gavino Nuestro, Corazon Gosum, para king safe travel ng Tony and Loy Hipolito, para king Kayaduanandi, Tess Calma and family, Teddy Edelrina and Eduardo Calma Jr., Edelmira Kayanan, Arcel and Shangri-La Gilas, Franceline Diaz, Wilfredo and Mercedes Castro, JC Vor and Mylene Vitug, Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jervy and Irel and Claire Sikat, Nina Arian Sebastian, Neil Joshua Sikat, Sol Yap and family, Franz Adin and Angeline Sebastian, Joseph, Mary Hazel and AJ Valentino, Joseph, Emilu and Ethan Di Giacomo, Mike, Melody, Gabriel and Michaela Young, Dewey and Erin Remedios Venus, Rizalyn Venus, Derek Chris and Lisa Pineda, Minerva, Concepcion, Carissa Marie, Jermaine, Ronilio, Rain Gasper, Conrado Bisda, Cecilia Cruz, Betty Ong, James Benedict Layug, Virginia Manugid, Martin and Jem Palo, Maria Fatima Castro, Arcel and Shangri-La Gilas, Jose Angeles, Chi and J. Careon, Nina Gonzalez, Alicia Kayanan, Jess and Mel Soriano, Edgar and Glenda Navarro, Lay, Nicole and Kyle Ocampo, Roel and Jinky Manyalak, Jay and Daisy Soriano, Mike and Diane Marin, AC and Jonah Soriano, Johnny and Juanita Manyalak, Rosie Umul, Randy Kayanan, Jeffrey and Jonan Reyes, Jason Reyes, Brian, Brendam, Kobe Kurt Manlutak, Rico, Bessie, Chen Dueñas, BJ, Fatima Dolly, Martin, Sofia, Vanji Manlutak, Apoles and Randy Sanchez, Kirsten Therese Sanchez,
Peaches Ocampo, Joseph Carlo and Eileen Manialac, Joselito and Agnes Sanchez, Pedro and Panchena Sanchez. Para king Kapaldenandi, Ines Gosum, Norma Gueco, Miguela David, Marites Sebastian, Conselo Mendoza, Rina Kayanan, Alfredo Kayanan Jr., Stephen Martin Manlutak, Rosario Gilas, Neddy Macalino, Virgilio David, Ellery Claire Malit, Rosita Malit, Consolacion Manaluz, Ferdy Hustimbate, Bernice Saplala, Didi Abaya. Para king Kaladwadi, Jerome Manlutak, Maria, Julian Gomez, Simeon, Laureana, Felino, Salome, Jose Tungo Sr., Isabel Gonzalez, Gloria Lopez, Irene Magcalas, Judita Uy, Caleb Lorenzo, Iluminada, Corazon, Presi, Giseria, Andrea, Francisco, Marvin, Jose, Salvador, Juan, Severa, Roberto Wang, Lorenza, Kenching, Mariano, Maria Luz, Lucila, Aurora, Castor, Maribel, Elpidio, Agapita, Maria Luisa, Ricardo Sr., Fortunata, Tomas, Albert Manalastas, Beatriz Cortez, Marciano, Teresita, Gilbert, Mariano, Escolastica Hinco, Jesus, Emerenciana Torres, Jose, Apolonio Hinco, Among Damaso Hinco, Miguel, Maria Sikat, Juliana, Corazon Sikat, Claudia Almario. Simeon, Maria, Godofredo, Getulio, Lucina, Eduardo Calma Sr., Alvina, Benjamin, Consolacion, Reynaldo, Santiago, Rosalyn, Melvin, Gregoria, Eli, Honorio, Marcela, George, Jose, Maxima, Fortunata Lopez, Maria Gaza, Jesus, Gloria Gaza, Terence Cameron, Davis, Valentino, Jaime Gaza, Marisa David, Cristina Gaza, Vivencia Ramos, Patricia David, Isidro, Maria, Erico Mariano, Jose Tantenco, Amparo, Felicidad, Melanio, Paulino, Patricia, Among Jose Giao, Dr. Bienvenido, Antonio, Florentino, Loreta, Pedro, Cecilia, Julio, Julia, Medalla, Hamilcar, Renato, Rosario, Flora, Melchor, Leonila, Constancia, Froilan, Quintin Sr., Quintin Jr., Valenciana, Roberto, Mirihilda, Lebrada, Robredo, Rodencio, Reynaldo, Nenita, George Torres, Antonio, Victor, Guillermo, Beatriz, Magdaleno, Severino, Andres, Clara, Jesus Tayag, Pablo Giao, Ernesto Alfonso, Medardo de Leon, Romel Camiling, Enrique, Rosalina,
Elena, Pedrito, Rosalinda, Serafin Ibarra, Victoria, Marcelino Gilas, Ernie Macalino, Justin Ibarra, Jimmy Sanchez, Segundo, Nieves David, Jesus Soriano, John F. Rodriguez, Raul Manyalak, Martin, Dominica, Jeronimo, Pablo, Victor, Melquiades, Belen, Corazon, Benicio, Roberto, Floreta, Rodolfo, Roberto Sr., Benita, Pacifico, Jerry, Alice, Alfredo Sr., Teresita. Des Guanlao, Francis, Ocelito Manakmul, Jennifer, Randy, Rafi, Feliciano Sr. and Jr., Modesta, Erlinda, Luis, Corazon, Emmanuel, Ocelito Castro, Resting, Carling, Berting, Rosario, Mario, Tim Monks, Oscar, All Stars, Sunrise, Joe Milayug, Simeon, Maria, Godofredo Tayag, Nicolas, Apolonia, Pablo, Victoria, Conrado, Felipe, Hermenihilda, Marivic, Antonia, Carlos, Niña Carlos, Pedro, Jose, Eugenia, Cecilia, Bernardo, Evelyn, Angelina, Liberato Magbanua, Herminia Bante, Edilberto Gosioco, Jose Betwin, Ben, Kevin Manlutak, Alejandro, Lourdes, Willie, Eduardo, Soping, Mariano, Consolacion, Rodolfo Nulud, Rebecca Olalia, Marceliano, Rebecca, Roel Antonio, Rowena Cuevas, Angelina, Mateo, Maria, Alfredo, Barbara, Erlinda, Lydia, Reynaldo, Roberto, Pablo, Francisco, Nicasio, Ariel, Aldwin, Valencia, Chris David, Ernesto Cayanan, Narciso, Edric Solanoy, Laura Aragones, Carmelita Fruelda, Maxima Santiago, Guillermo Victoria Roel, Rosario, James Mark Gasa, Iluminado Canlas, Luciano, Dominga Canlas, Juancho Quiros, Fulgencia, Clarita Gozum, Lolita Tantenco, Consolacion Nulud, Rebecca Olalia, Rodolfo Nulud, Antonio Rosario, Wenceslao, Dominga, Joaquin Sr. and Jr., Juanita, Jesus, Dolores, Cornelio, Sercia, Hermogena, Ediap, Noli Salvador. At ding maldang kaladwak in purgatorio, lalong-lalo na detangala ng makaga na kakarelo. Kapanyahusan po para rin kakasal. Yesekia Juan El Hilario ng Sitio Viren de los Remedios, San Agustin, kasalya kang Mary Janica de Pineda ng Angeles City, kem February 26, 2025. Impong kasaldo, King Jesus Eternal Word Paris, Angeles City. Ijan Benedict Dilayog ng Guagua, kasalya kang Catherine Claire Mendoza ng San Nicolas Betis, king March 2, 2025, in kasalda king San Guillermo Paris, Bacolor. Yargel B. Kiambao ng San Antonio Arayat, kasalya kang Cherry Rose, S. Alfonso ng Villa Carmelo, San Agustin Betis, king March 14, 2025, in kasalda Ketipum Pisamban. Ralph Israel G. David ng San Agustin Betis, kasalya kang Erica Joy S. Nabung ng Villa Carmelo Subdivision, San Agustin Betis, king April 26, 2025,
ing kasaldo ket ti Pupisamban. I Rafael Bustos ning Santa Ines Betis, kasalya kang Mira Luna Soriano ning Antique, keng March 28, 2025, ing kasalda keng St. Joseph Cathedral Antique. Nung ating ko pumbalong kasangkanan, bangi mituling karelang kasal, pakisabi na mo po, king Kura Paroko o king Paris Office. Dakal pong salamat.
Pakatipon tamo, kilagyo ng ipa, apo ng anak, apo ng Espiritu Santo. Amen. Ing grasya na ning ginutamong Heso Kristo, ing lugod na ning Diyos, at ing pamakyagum ning banal na Espiritu mantabe sanang parati, kay hayungan. At kay kaan timurin, Maya pa abak po kay hayungan, maya payabak mo naman. kaniting kalima ng Domingo ning karaniwan a panawon damdaman tayo ing metong akwento ng Simon Pedro. Kapamilatanan ning kayang pamanisan patingapon kabukas sa layang akakwa. Ing ginungeni king kakatamong ebanghelyo, pasulungani, ketang mas malalam ng parti ning danum. Ketang mas malalam, bang kanito akit na, ing mas makapagmulalang kalam na ning Diyos kaya. At karing penan dito tamo lalawen king mas malalam maparalan, ing balang sitwasyon at pagdalanan tamo king biye, anya maralas mi papanpanan, ing makapagmulalang kalam ning Diyos kay katamo, anya waran tamo king nipnong kababandog, ing kayang lunos at kapatawaran. Itamongan, aminan ko king Diyos sa mapamakalulo. At kaya kayo kapatad, ing may kasala kong bina, king pamisip, pamangamano, ampon pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap, asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat, uli nito, ipanigapu ko kang nuan na Mariang Kapilan Mambirhen, karing sablang anghel ampon banal, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko king Diyos sa ginutam. Ing Diyos sa lubos mayupaya pakalulwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamo sana, king pie alang angka. Amen. Ligaya king Diyos, king kakatas-katasan. Manalangin tamo. O Ginoo, malugod mesa ng ingatan kapilan man ing familia mo. Ban king pamanalig ng bukod king malagrasya mo. May pasik na nga ng pon, may panwalo kami. Lalam na ning kalingapan mo. Itiyadwan mi keka o Diyos, king kapamilatan ng Heso Kristo ang anak mo. Ang mabibiyang pon mag-ari kambe mo. King kami tunganing banal na Espiritu manggaman, king alang angka. Amen.
Pamamasang iba't king libro ning propeta Isayas. Kanitang banwang kay matayan ng aring Osias, ikit ke ing ginu, makaluklukya king tutong matas at trono, ing kadwa ng manto nakakatmuan ne ing sanktuaryo. King kabuntukan na, makatalakad laring serafine, at ngarang kukulayit king metong at metong, banal, banal, banal ya ing ginung mayupayang tutu. Mitmu ya ing meto labuad king keyang ligaya. Ding ambara ding pasbol ning templo, tinugon la king katni irasiwala detang kukulayit. At ing kabilugan a templo, mi kakatmuan yang asok. At nga kong sinabi, Marok kubili, mayari na ako kanini, uling ako, metong kumong taong marungis alabi, at manoknangan ko, busal daring taong marungis mo naman labi. Sa kangeni, tengalandere ning mata ko ing ari, ing ginung mayupayang tutu. Sino lapo yo kanito ing metong serafine, lepitan na ko, magdalayang bayo akinwa na king altar, king kapamilatan, ning metong asipit. Tigkil na iting bayo, karing labi ko at ngana, lawan mo ngeni iting bayo, lawan mo ngeni iting bayo, mitagkilya karing labi mo, ing bakas ding kasalanan mo, mila ko ng ngeni. Mipatawaran na ka, king kekang pamikasala mo. Kanita ko naman dimdam ing ginu, nga nang sasabi, nino kaya ing itubod ko? Nino kaya ing magdala king amanong ipayabot tamo? Ako naman, may kibat ko. Ati ko Kenny, ako ing itubod mo. Ing amano ning ginu. Salamat, King Diyos. Arap ding angel ginu, purianda ka, purianda ka. Arap ding angel ginu, purianda ka, purianda ka. Makiabe tamo po kayo pa magkanta. Arap ding angel ginu, purianda ka, purianda ka. Arap ding angel ginu, purianda ka, purianda ka. Pasalamatan da ka ginu, king kabilugan kong puso. Pablasang ingaus ko keka, pekiramdaman mo. King arapan daring anghel, purianda ka. Magsakab ko banda king arap ning templo mo at pasalamatan ke ing lagyo mo. Arap ding anghel ginu, purianda ka, purianda ka. King kapamilataning pakalulo mo at king kapamilataning katapatan mo, pepaligayan me arapan ding sabla ing lagyo mo, ing pangako mo. King aldo minaus ko, pigkalaman mo kung tagumpe, pepasulungan mo king sikanan mo. Arap ding anghel ginu, purianda ka, purianda ka. Ding sablang ari kete king labuad, pasalamatan da ka o ginu. Kabuding pangako mo, damdaman da. Idalit daing antiketi king dapat ning ginu, emo nanong degulan ing nagaya ning ginu. Arap ding anghel ginu, purianda ka,
gamat mo wanan, pagkalaman mo, kaku ing pamagwagi. Ing ginuya ing ganti, para kaku king kebakaban ing beko. Alanganga o ginu ing pakalulo mo, e may paimburisan ining makatanging depat daring gamat mo. Harap ding anghel ginu, murianda ka, murianda ka. Harap ding anghel ginu, murianda ka, murianda ka. Pamamasang iba't, king mumuna ng sulat San Pablo, karing kapulungan, karin Korinto. Kapatad, buri ko naman ipaganaka kaya kayo, ing mayap abalitang penaral ko na kaya kayo. Kaya kayong tinggap, at ngeni, kakatalakaran ng matibe, ning kasalpantanan nyo, king kapamilatana, mga ligtas kayo, nung manatili kayong matibe, kalawat king amanong penaral ko kaya kayo, nung ali, muling alang kabaldugan, ing pamanyal pantayayo, munaping dili, ing tiro ko kaya kayo, ya naman kabud, itang tiro da kanako mismo, nga kuwari, king ikristo meteya, para karing kasalanan tamo, bilang pangatupad ning masasabi karing kasulatan. King kitkutde at king katlungaldo, mi pasublian niyang mebye, agpangmurin karing kasulatan. King pepakit diyo, mumunang dili, kang sepas, at kadua, karing labingadua, kay bat pepakit diyo, karin mayigit 500 akapatad, makapamisan. Ding keraklan kareti, mabiela po ang gangeni, ding mapilan, may nga matenala, pepakit ya naman kang Santiago, at kaybat karing sablang apostol, katatawlian dili, pepakit ya naman kanako, bista man ako, wawangis kumo, king metong abeyit. Ako impugit dili, karing sablang apostol. Kuman pinsukat mayawos apostol. Pablasang linupig ke, ing kapulunganing Diyos. Dapat pauli ning grasya ning Diyos. Apostol kupin ngeni, ating grasya, pigkalub na kanako, mesayang, bagkus, megabra kong maigit, karing sablang aliwang apostol, bistaman dapat ning sarili ko, nune dapat na ning grasyang pigkalub ning Diyos kanako. Uli nito, maging ako o maging ilaman ding manaral, ing maulagang dili, iti ing panaral mi, ikamingan. At itiya naman, ing selpantayanan yu, ing amanu ninggino. Salamat, King Diyos. Tara, tuki ko kanako, at gawanda kong magliligo tao. Alleluia,
Ing ginumantabe yake kayo, at kay kaan timurin. pamamasa king maya pabalita agpang kang Lucas. Ligaya kay kao Ginoo. Kanitang misa ni Jesus at suketa king pasigan na ning lawog na ning Genesaret. Pigugumguman dering tutong taong lalapit kaya. Ban kanita makiramdam king amano na ning Diyos. Apansinan dong makasadsad king pasigan ting adwang bangka, ding magliligo, kinuldas no kareti, at kasalukuyan dong luluglugan ting karelang lambat. Sinakeya Jesus king metong karing bangka keta kang Simon, at inawad na kang Simon king ilawot ng bagyaking pasigan. Linuklukya king bangka at sakano tiro ding dakal ataw. At inyang mayari ng migsalita sinabi na kang Simon, munta ka banda king malalam, karinyo la ibaldog ding lambatyo baka yung manikwang asan. Maestro nga nang mekibat Simon, kabukas na kepong liligo, alaking ikwa nanuman. Makanyan man alang-alang king sinabi yu, ipabaldog ko la ding lambat. Bildog dopin ding lambat at menikwalang asan tutong dakal. May buglang mga sira ding karelang lambat, inyaminaus la karing kayaberang at ketang metong abangka, balang lumapit at sumawag karela. Inyang deti linapit la, ikwarong kitmuan, ding adwang bangka karing asan. Kulang namu ing lumbog la. Kabud ikit ng Simon Pedro ing mga palyari sini Claudia king arapan ng Jesus at ngana. Gino, dumayo ko po kanako, uling ako metong kong taong palpikasala. Pablasang yo ang ponding kayabe ng mga pamulalala, karing tutong dakalaasan aarakapda. At itimu naman ing penamdaman dari Santiago at Iwan. Dapot Jesus sinabi na kang Simon, kayo tatakot, manibat ngeni, lumigo kayo, karing tao. Sidsad dala kanita ring karelang bangkaking pasigan, likwan daing sabla at tinukila kang Jesus. Ing maya pabalita ni kaya katamong kaligtasan. Kapuryang keka o Kristo. Maya pa abak po kaya kayo nga. Kumusta na kayo po? Malyariyo pong pakitapik ding siping yo, bang kanita migising laring mitutundo? Sige. Istong ing tao makitid ya panlalawe o kaya medyo makasaraya pa miisip karing bage-bage o kaya pamilit namo ing burina ampong panenang sasabyan ing ustuya ing awos tamo ka rin tao yang mababo. Kababo mo naman, nano mo, pakiyabaran mo. Kababo mo naman, kasimple mo, pasakitan mo. Kababo mo naman. Ewari makanyang talang sasabyanan, ding taong makitid pamiisip, makasarapan lalawe, at kay bat panedang susulong, itang balada ustu, agyang ali. Tao lang mababo. Pero istong ing tao tayimik ya, ing tao malagad yamong magsalita. At kay batistong ing tao, asneking kalwalas, ing panlalawe na, ing awos tamo ka rin, tao yang malalam. At ing taong malalam, tao yang ating laman. At ing taong ating laman, maralas, tao yang biyasa. Tao yang biyasa. At ikaw pong kilalang makanyan, taong mababo, taong malalam, o kayo, nano kayo, mababo, malalam.
At ko pong apanalben metong commercial agewa da King Thailand. Eko po balo nung ding mapilan kaya kayo akaya naka na tiyungeni akakitye in commercial ito. In commercial tungkol ya king meto nga estudyante. Paneyang mitatalwi king pamagaral na. Anyapin ining mestra, mimimwaya kayo uling paneyang late. Siguradong mag-umpisane ing mestra king klase na, may buklat ya ing pasbol na ning classroom. At kay ba't makadukuyang lulub, ining estudyante na. Inggawan na niting mestra, baka nita magtandaya, bargane, anya pinistong melate ya ining anak, ding gamat na itumpak no king lamesa, at kay ba't bargane, ketang makapal a ruler, tatal na na. Aldoldo makanyan ing eksena, no kayapin ining anak, uling balo na ing malyari, itumpak no ring gamat na king lamesa, at kay ba't mabarugya, at kay ba't nang mebarug, pasalikot ng isalikot ing ngis-ngis na, at kay ba't pamulsano ring gamat na, bang kanita daakit ing kaplas sampong sakit, panamdaman na. Hanggang meto nga abak, ining mestro, ining mestra na, me flatya, ing bisikletang sasakyan na. No kaya piniyamo naman, mitalwiya, king oras na ning klase na. At kabang tutulak ni, ining bisikleta na papunta king eskwela, lebasane ining estudyante na. Tutulak na king wheelchair, ing imana. Delane ketang bomba, dinilune, kay ba't piniblas ne, kay ba't pepakanane, at kay ba't binalik ne king bale, semas nana, itang lugal ka rin. At kay ba't king pagal na ning anak, pupulaiya, pupulisana, ing pawas king lupa na, at mamaligwayang dinop king eskwela. Kalupa na ning sadya, uling balo na nung nano ing malyari kaya, linapit ya kalakalale king lamesa na ning mestra, at kay ba't pelad nung pasibayo, ding gamat na. Anyang kapalad na niting anak king gamat na, linawe neng marat na ing mestra na. Uling ining mestra, imbes na barganeng pasibayo, ing palad na. Itang ruler a makapal, apamarug na kaya, timpak ne karing gamat na ning anak, kabang tutuluyo ing luwana niting mestra. At tinamo waring sasabyan, yaku ing bargan mo, because I was not able to see your situation. I was not able to understand the reason behind why you are always late. Anyang mayari ya ing commercial, ing director at inyang sinulat, ketang ending, nga na, hindi sapat ang nakikita mo ang mga nangyayari sa kapwa. Mas mahalaga ang nauunawaan mo ang bawat pinagdadaanan nila. Kaya katamong ebanghelyo ngeni, nung lalawen niya i-konteksto na ning ebanghelyo, may banggit king Aldo o may basa king Aldo IT, akit tamo balamong ingginuking mo munang panlalawi, mimiwas ya kareting tutong dakalataw. At kay ba't sinakeya ketang bangka ng Simon. At anyang apansina na ning ginu, king lupa lang dismayado reting manasan di Simon, di Juan, di Santiago, ring anak ng Zebedeo. At kay ba't lupa lang mapagal, uling patingapon kabukas manasan na, alalang akwa. Nga na ning gino, kabang lilinisan do ring lambat na. Pwede meng isulong po, ketang mas malalam ing bangka mo. Yaku po isipan ko, king konteksto na ning ebanghelyong ay ni siguro, deting manasan mabubusit no king ginu. Mapipikon la. O ginu ko, at papasulong may paketang malalam, anake pinakwaye. Nung ating asan ketang mas malalam, nake maglambat pati nga pun kabukas pakeni, balo mo pake kami. Aldoldo, manasan kami, ika karpintero ko.
kami, expel to kami kini, kay pati utos mo kami. At kay ba't papuntan mo kay paketang malala, meglikpit na kami Malinis no ring lambat niya O numang alaking ikwa, manibayo na kami na naman. Isipan ko makanyan, isipan dari Simon ang Poy Pedro, o Simon Pedro, ang Poriwan Santiago ding anak ng Zebedeo, anyang utos no ning Ginu. Pero king kadwang pandalawe, akit mo naman, ing kapamintuan da, reting manasan, king pamaniwala da, king posibilidad na ning kalam, adadala na ning Diyos. Delana na, ketang mas malalam. Papuntalana na, ketang mas malalam ng parti ning danong. At king malalam ay ito, karinda ikit at ikwa, ing makapagmulala ng kalam. King kalalaman, karin na alasan, ing nyaman na, ning makapagmulala ng kalam ng Diyos. At oy ni ing maya pabalita kaya katamong ngene. And the very invitation of this celebration, it is to go to the deepest part of our life. Muntata mo ketampe kamalalam ng parti, ning kekatamong mismong bie. Ning mismong bie daring kapara tamong tao. Ketampe kamalalam ng parti, ning pangataw na, ning kaluguran mo. Uling kanita mo akit at mas malalam antin dyan, ing sablanang pagdalanan. When you go to the deepest part of their life, you will understand, ba't ing siping mong bale, masungit ya. Kanita mo apansin na pong antin dyan, bating kaluguran ing miyembro king organisasyon, papansin ya. Kanita mo mas antin dyan, ba't ining kekang kayabe, kuripot ya. Kanita mo mas antin dyan, ba't ining kekang kayabe, maili, panayang makasimangot. Kanita mo mas antin dyan, ba't dedicated yaking obra na. Kanita mo mas antin dyan, ba't daya ang pong pawas agyo ng ibye. Bang kanita akwa na ing ambisyon na. Kanita mo antin dyan, ba't parati ng patunayan ing sarili na. You can only understand their situation when you go to the deepest part of their life. Potang minta ka, ketang peka malalam ng parti ning biyeda. Uling king peka malalam a parting ay ta, kanita mo ngan akit, kanita mo ngan atoklasan, kanita mo ngan arakap, ing sablang bage, makapagmulala, karela. Kaya't hindi sapat ang nakikita mo, ang mga pinagdadaanan nila. Mas mainam ang maunawaan ang bawat sitwasyon sa buhay nila. Ikayo po, nano kayong klaseng tao? Taong mababo o taong malalam? No ka rin ko maralas mananabo, king kebabawa na ning balang pagdalanan nyo, o mas pipilinan yung munta, ketang mas malalam, ketang mas maluwalas, o ketang mas maragul apan lalawe king bie. To end, anyang philosophy ko king seminaryo, college ko kanita, ating kaming mestro Mr. Antonio Pangilinan, ingaus mi kaya senyor. Ing mestro ming ay ni, istong kayari na ning 3 oras sa klase mi, di na kaming 5 minuto. Bang kanita gawan niya itang awsan ng repetitio. Ing repetitio, buri ng sabyan, malikhaing pag-uulit. Itang gewami, anyang minuna, ulitan ming pasibayo. Di na kaming 5 minuto. At kay ba't isulat mi, nung nanuing atandanan mi, king klase na, kilub na ning 3 oras. At itang atandanan mi, sinulat mi, ketang awsan ng repetitio, ilapin detang beluan, detang knowledge, siguradong mataga na temi akalingwan,
uling detiretang bage abalumi. At agawa mi mo ito when we go to the deepest part of our reflection. And I think this is also the very invitation to do repetition. Malikhaing pag-uulit ng mga karanasan. Balikan mo ing ganaganang milyari, king biyemo kilup na ning patingapon. At kanita mo akit, itang emo ikit, anyang minunaming linawe, ing biyemo. Ketang katwang panlalawe ang mas malalam, siguradong ating kang akit ampong atuklasan, emo ikit, anyang minunaming linawe, ing biyemo. Going to the deepest part of our life will make us realize and understand every situation in us. Amen. Talakad tamo ti pasya, king kaya katamong kasalpantayan, sasalpantaya ko. King Diyos, igpang maypaya, linalang kimbanwa ang ponyato, at kang Yeso Kristo, anak ng bugtong nga ginuta mo, pengagli king upayaning banalay Espiritu, mi bait kang Nuan na Mariang Virhen, linas sa lalam ng Paim Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mi kutkut, tinipaya karing mete, king katlong aldos, inubliyang mebye, pepay tasya banwa makaluklok wananing Diyos, sigpang maypayang tutu. Ibat ka rin magbalik yan namang keti, ban mo kum karing mabye, ampon may nga mate, sasalpantay ako king banale Espiritu, king banala kapulungan katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatawad da rin kasalanan, king pangasublirang meding mete, at king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo king Diyos, sing banal ng ginuning meto sikluban, para karing anggang talapamalita na ning ebanghelyo. At nga tamong sumabi, Ginu, gawan mo keng kekang talapatutu. Gino, gawan mo keng kekan talapatutu. Bandin sablang makaramdam, king maya pabalita, at paniwalan dayiti, kabilugan dang puso, makiparakyala kasalpantayanan, ay ila mismo tanggap da, ipanalangin taking Gino. Gino, gawan mo keng kekan talapatutu. Banding bilakwan king sabla, ban mitagulaling karing-karelang sarili, king pamanok king Gino, mi kasikan ng lalub, mi pahayag, king mensahe ng Diyos, king nanumang panahon, ipanalangin taking Gino. Gino, gawan mo keng kekan talapatutu. Banding siralub, apostol ngeni, amigo bra aldot bengi, alang tagumpe era sa pisasauli, nune isundurang sasalbag, ing amano ng Diyos, ipanalangin taking Gino. Gino, gawan mo keng kekan talapatutu. Banding labis a obra, at mapagaltang apostol, aring karelang kawan, binalang maragul, at masakit lingapan, ilelera ing karelang takot, at manakit lang sapat asaw, karing karelang tawan, ipanalangin taking Gino. Gino, gawan mo keng kekan talapatutu. Ban itamong ngan, at ding sablatang komunidad, tanggapan da ing karelang misyon ay bat king Gino, at maging talapamila tanala, king amano, at king dapat, ipanalangin taking Gino. Gino, gawan mo keng kekan talapatutu. O ginong ke kaming Diyos, panwanan mula ring anggang talapamalita ning ebanghelyo, at agyagan mo ring sablang tao king kekang lugod, kapamilatan ng Kristong kinumi. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning ke kayo at kanakong daw, matanggap la, arapaning Diyos ipang mayupayang tutu. Tanggapan niya sana ng Ginu, itindawon karinggamat mo, king kapuriyan po ni kaligayan ng lagyuna, king kasaplalata mo, at ning mabilog abanala kapulungan. O Diyos sa ginumi, reting ayin ayayampang mi lelangan mula, ban panyaw king kainan mi. Pagkalog mo sana ke kami, king magsilbila naman makasaw, king pamagkamit mi, king die alang angka. Itiadwan mi kapamilata ng Kristong kinumi, Amen. ing ginuman tabeya ke kayo. At kaya kan Timurian, Kitas yoring pusuyo. makatas na laking Ginu, Pasalamatan tayong Diyos sa ginutam. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabus. Ing porian ampon pasalamatan daka, kapilan man ampon nukarin man. O Ginu banalay pa, Diyos sa malugod ampon maganaka. King balang panahon pagkalaman meng bayong sika na ning banala kapulungan mo. At kekaban ning pamaglakbe na makapagmula laming tataryan, ampon kakambilan. At kambening upaya ning banalay espiritu mo, sisiguraduan mo ing pamaglingap mo. Uli nito, king tapatalugod mo, kasinawang mamaus kaya iba't king kapagsubukana, at king tula na babyena ing maragula kapasalamatan keka. King kapamilatan ning ginumi ing banwa ampon yato, mitutula na king lugod mo. Ikami kagumning sablang banalampon anghel, pupuri kami king alang-anggang ligaya mo, at ngamingan ngening masayang kakanta. Ika pining banalo ipa, ika ing sibol ning sablang kabanalan. Kasan metong ning kabilugan na banala kapulungan, mitipon kami kaniting aldo agewa mong banal. At layon mitutula uling gewa mo kaming bayong lelangan, king anak mong sinubling mepye. Ulin nito, ipanigapumi, itugtug me ing espiritu mo antimo ing titipang ambon kareting ayin mi. Ban pabanala na la at parake kami, gawa na lang katawan ng pondaya ng ginuming Heso Kristo. At tatandanan mi po kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang lubdinawon ing biyena, king pamaylasa ampon kamatayana, kinwane ing tinape, pepasalamata na ka ampon pinuri, pirasune at binyene karingkeyang disiplo sat ngana, tanggapan yeti ikongan at kananye, itiya ing katawan ko ami dawon, para ke kayo. Makanyan mo naman kay bat naningapunan kinwane ing kalis. Pasibayo pe pasalamata na ka ampon pinuri. Binyening kalis karingkeyang disiplo sat ngana. Tanggapan yeti ikongan at ninumko kaniti. Iti ing kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo talanganggang tipan.
Ami bubu para kaya kayo at para karing sablang tao. Kaya tami patawaran na ding kasalanan. Daptan niya iti anting kapigaganakan kanako. Ing misteryo ni kasalpantayana. Inya ngening gaganakan ni o mapamakalulong ipa, ing kamatayan ng ponpangasubli ng medye, daraon niya keka iting tinape ning pie at ing kalis ning kaligtasan. At layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matangpang talakadarapan mo at sumuyo keka. Ikaming ansanang ni sulusulo, king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kaming anting metong, ning banala Espiritu. Ganakan me o ipa, ing banala kapulungan mo, ang makalaganap king meto yato. At keni inawas mong mitipon kaniting aldo kapilan ne sinintang Kristo, ing kamatayan. At gewa na kaming karake king bienang alang angga. Ban mi ganap ya king lugod, kambe ng Francisco ing papami, i Florentino ing obispo mi, i Pasiano ing obispo emerito mi, ding sablang pari ang pon diakono, at deting kekang anak asusuyo, king banala kapulungan mo. Ganakan mula naman, ding kapatad mi aminuna ng pepay nawa king pihong kapanayan, na ning pangasubling mebye. King pakalulo mo, idala mo lo at ding sablang mayango na bye, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king bye alang angka. Ban kaya bena ning Juan a Virgen Maria ing indo na ning Diyos, kambe ng San Jose ing esposo na, kambe ring Juan mong apostol, lalong-lalo na Santiago, at ding sablang banal, ami biebye kalugod-lugod ke kaking kekaban ding panahon, apurya ng pon apaligayan da kasana, king kapamilata ng Heso Kristo, anak mo. King kapamilata ng Kristo kambena at kaya, ipang mayupayang tutuka kung ning panana Espiritu, pupuryan dakat parangana, manggaman king alangangga. Anting metong nga pamilya, mausta mong ngeni, king ipata mong at subanwa.
Ikabos mo kami, king sablang Maroko, ipa, malugot mong ipagkalubing kapayapan, king panawon mi. Ban king kasopa naning pakalulo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipa naning kasalanan. At mikabyus kami nga lang kasasagkulan, king sablang kaligaligan. Kabang panayan ng ponpagsadyan mi, ing panyatang ng mitnong ligaya, ning talapangabos ni Yesu Kristo. U- O Diyos, sa ipami, ing ginuming Heso Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babye ko kaya kayo. E mula sana babalik danting kasalanan ni, nune ing pansinan mo, ing kasalpantayanan, ning banalakapulungan mo. Layon meng pamayapan ng ponpisan metungan, agpangking kaburyan mo, ikang mabibye ang pon mag-ari, manggaman king alang angka. Amen. Ing kapayapaning kinuman tabe sanang parati, kaya hayungan. At kaya kaan timuri. Ipakita mong ngeni ing misasan metong tamo, king kapayapan. Kapayapan po, kaya hayungan. Niyo ing kordero ning Diyos, ing milalakoking kasalanan ning yato. Mapalat tamoy tamong mayaws tanggap kaya, king banalakom union. Gino, ek matampang tanggap kaya ka, dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Amen.
Mapilan kapabaluan mo po, king daratang amartis, February 11, atin tamo pong misa para karing masakit, keni king kakatamong parokya, alas 7 na ning abak. Deta pong ating kamagana, kakaluguran, kapatid na masakit, bisang palanya, atin tamo pong misa para karing masakit at pamaglan niya, king daratang amartis, February 11, alas 7 na ning abak, keni king kakatamong parokya. At deta pong mipunta king pisamban, uling makaratela, o kaya agyu ing lumakad papunta king kakatamong parokya, nung malyari kayo pong palista, karing kakatamong Chapel Pastoral Council, o kaya karing kakatamong, keni king kakatamong opisina, pabaluan nyo kami, bang kanita balo mila, nung nino ding puntalan mi, king Tibale-Baleda, king Webis. So ita pong misa para karing masakit at pamaglan niya, karetang pwedeng muntaking pisamban, kenya pong Martis, alas 7 na ningabak, at detang punta, king pisamban, ikaming muntaking Baleda, king daratang Webis. Basta pabaluan nyo kami mo po, kapamilatan na rin kaya kayong Chapel Pastoral Council, o kaya naman keni king kaya katamong opisina. Kadwa po, ngeni ing bulan na ning bokasyon. Makisabi ko po, nung pwede po tang mga di kayo, pakiyabeye ing panalangin para king bokasyon. Manano na sanang dakal lang kayanakan, lalaki ang pong babayi, ding makibat king awos na ning kasuiwan, na ning bokasyon, na ning pamagpari at pamagmadre. At nung atin kayo pong anak alalaki mag-graduate grade 10 or grade 12, umeyang mag-college at bisayang lungob king seminaryo, pwede yung kami pong lapitan at kami po ing sumaog karela papunta king kakatamong seminaryo o nung nanong kongregasyon ing buridang luban at subukan. King kakatamo pong seminaryo, Mother of Good Counsel Seminary, keni king San Fernando del Pilar, ing pamag-exam, mag-umpisaya king mumuna ng Sabado ning Marso. All Saturdays of March, ilapin po rin Aldo pa mag-exam king seminaryo, mag-umpisayang alas 7 ning abak, ang gayang alauna ning ugtong Aldo. At katataw yan, pasibayo, deta pong palaspasyo ang ginamit, ayang milabasan na Domingo, nung pwede yun no pong pakibye, milabasan na Domingo de Ramos, nung pwede yun no pong pakibye king kakatamong parokya, at ting kapag sadyan, king daratang Miyerkules na ning apo. Dakala-dakala, salamat po kaya kayo man. Talakad tamo po. Manalangin tamo. O Diyos sa ipami, kaburian mo ing misulusulo kami, king metong mong tinape ang pon metong mong kalis. Pagkaluban mo kami sanang, pagkalub mo sana ke kami, ing mibiyebye kaming kasan metong ng Kristo. Banking na patula, apakiyabutan mi para karing sabla, ing bunga na ning pangakabos mo. Itiyadwan mi kapamilatan ng Kristong kinumi. Amen. We are invited to go to the deepest part of our life, to understand better every situations and circumstances in us. At kaya kayo pong sablang tinagon at mekisan metong kaniting misa, dakala-dakala, salamat po kaya kayo man. Ing ginuman tabeya kaya kayo, At kay kaanti mo at rin. bendisyonan na kayo ning lubos mayupayang Diyos, singip pa, ing anak, at ing Espiritu Santo, Amen. ing misa mayarine umetana, king kapayapa ng Kristo. Salamat, King Diyos.